Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe mu muryango mugari bakunzi bakadasohoka bakaremba official, by'umwihariko inshuti magara za Karemba Aimable, nongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Turi mu ijoro rya tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2025, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi, tuba twabanje gutotora tugatongomora tugasesengura tukibariza imboni zacu zitandukanye ku butaka bwa Kongo, zikatubwira uburyo situation ihagaze ku butaka bwa Kongo, aho ibintu bikomeje kuzamuritse kandi bikomeje guhindura isura. Reka mbanze nifurize inshuti magara za Karemba official zereye mu bice byinshi bitandukanye, mbifuriza impera nziza z'umwaka ndetse kandi mbifuriza umwaka mushya 2026 uzabebere umwaka mwiza w'umugisha ndetse kandi n'amahirwe, by'umwihariko amahoro, imigisha ndetse kandi n'impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bizabane namwe mu mwaka 2026. Nanabashimira cyane kubw'urukundo mudahema kunyereka, mukora subscribe, like, share na comment, nahwema kubona kuri no murongo mugari urajwe nshinga no kwagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Tugarukanye amakuru adasanzwe rero, byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, imyiteguro ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa by'umwihariko Blackwater b'abacacu bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, ibihugu nka Colombia ndetse kandi ibihugu nka Mexique ndetse na Argentine, ng'imyiteguro yo kwigarurira Uvira irakataje. Ibi igisirikare cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko kiri gutegura urugamba rutoroshye rwo kwisubiza umujyi wa Uvira, nyuma yuko kandi umujyi wa Uvira uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rukomeje kugenda rubureba nk'isantire yafashwe n'uruhande rw'igisirikare cya AFC M23 nk'isantire n'ubundi igihugu cy'u Burundi, nk'uko bitahweme kuvuga n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi. Na makuru atugeze aka kanya yuko ngo abasirikare barenga 19,000 bari gutozwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi babategura mu buryo budasanzwe bwa kinyamwuga, bikavuga yuko kandi abo basirikare 19,000 bagomba kwinjira muri Uvira bakayibohoza ndetse kandi bakabohoza n'indi misozi yegereye hano muri Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza undi, turaza kugaruka kuri byinshi biri kuvuga ndetse kandi byinshi biri kugaragara. Hari abasirikare bagera kuri 3 numvishe bavuzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC batawe muri yombi, aba nabiyongera ku mugambi w'abasirikare Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kuvumbura, bari kugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubutegetsi bwe babutembagaze cyangwa se bamukorere coup d'etat. N'abasirikare bivuga yuko bakomeje kuvumburwa by'umwihariko ku rwego rw'ubutasi. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kubaka mu gisirikare cye nyuma yuko igisirikare cye n'ubundi yabonye yuko harimo isanganya ry'ibibazo bikomeye cyane biterwa nuko mu gisirikare cye ngo harimo imitegurire iri hasi, ngo bitewe nuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kubona yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ngo harimo icyitwa ubwumvikane buke ndetse kandi n'amayeri menshi hagati mu gisirikare cya FARDC, cyane aganje ku bijyanye n'icyitwa ivanguramoko rikomeje kugenda rimunga igisirikare cya FARDC. Ibi ngibi ngo bikaba ari ibintu bigaragaza yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba intego gifite yo kurwana n'uruhande rw'umutwe neza Sarambwe, ngo ibi bintu bigoranye cyane. N'abasirikare rero bagera kuri 2 turaza kubabwira amazina yabo. Ndabona imbere yanjye harimo Emmanuel Rutondoko, uyu nguyu akaba ngarafite ipeti rya Lieutenant mu gisirikare cya FARDC. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bivuga ndetse kandi byemezwa yuko n'uwitwa Koromboka Emmanuel wabarizwaga mu gisirikare cya FARDC nawe yamaze gutabwa muri yombi, ashinjwa bikomeye cyane ubugambanyi hagati mu gisirikare cya FARDC, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa hagati mu gisirikare cya Congo FARDC akomeje kugenda atugeraho. Ni mu gihe kandi uretse kuri iri fungwa y'abasirikare ba FARDC bivuga yuko batawe muri yombi bashinjwa umugambi ukomeye cyane wo kugambana Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, turaza kugaruka ndetse kandi ku misada y'ibikoresho byinshi biri kuzanwa iwarikare. Ibi biravugwa yuko imisada y'abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho ikomeje kuzanwa muri Kivu y'Amajyaruguru
ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta yindi ntego ndetse kandi nta n'indi gahunda bafite, nuko ngo mu gihe gitoya icyitwa Warikare mu misozi yegereye ahitwa za Maremo, Karembe ndetse kandi n'ibice byegereye Warikare, cyane cyane umusozi wa Mweso uri strategique witegeye twari ya Warikare, ukitegera teritwari ya Masisi, ukitegera Nyiragongo, ukitegera Rushuru ndetse na Rubero, uruhande rw'igisirikare cya FARDC barawushaka. Ibi nubwo FARDC ivuga yuko ishaka uno musozi wa Mweso uri strategique, biravugwa ndetse kandi biremezwa n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo yuko ngo uyu musozi wa Mweso uri muri teritwari ya Masisi ngo ugomba kuvaho vuba na bwangu. Ni mu gihe rero nubwo bavuga yuko bashaka gukuramo umusozi wa Mweso, haratangazwa ayandi makuru avuga yuko uretse uno musozi wa Mweso ngo ahubwo n'ibindi bice bitandukanye, by'umwihariko igice cya Rubaya gikungaye ku mabuye y'agaciro n'indi misozi ihegereye, biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bari kuyishaka. Bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bamaze gutanga amafaranga y'agahimbazamusyi cyangwa se amafaranga agize ikiguzi cy'abasirikare bazambura uruhande rw'umutwe wa 23 hariya Rubaya. Ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje gukusanya imisada kugira ngo icyitwa Rubaya bayambura umutwe wa 23. Ku munsi w'ejo ndi muri studio nababwiye yuko Rubaya yagabweho igitero kidasanzwe ku munsi w'ejo bundi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Mu masaha mu gitondo kandi nabwo biravuga yuko abawazarendo n'abasirikare b'abarundi bagabye igitero kidasanzwe cyashegeshe bikomeye cyane n'uruhande rw'umutwe wa 23 muri hafi ya Rubaya ndetse kandi na Rubaya ubwayo bivuga yuko ishakishwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC impamvu rushaka Rubaya n'ibindi bice bitangatanze Rubaya nuko Rubaya ari igice cy'ingenzi ndetse kandi gifite icyo gisobanuye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari guturuka mu bice bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyaruguru bivuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo imisada y'abasirikare imyinshi imaze gushyitwa ahitwa za Kasindi, indi misada imaze gushyitwa ahitwa za Kabamba, indi misada yamaze gushyitwa ahitwa za Mayiwano. Bikavugwa yuko indi misada yamaze gushyitwa mu bice byegereye ahitwa Nyenzira, mu misozi yegereye Byungu n'utundi duce dutandukanye. Ni mu gihe kandi mu makuru adasanzwe kandi akomeje guturuka muri ya bice bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko no ku ruhande rw'umutwe wa 23 nabo mu bice byinshi bitangatanze iyi Rubaya nabo ngo bamaze gushyitsayo imisada myinshi y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare benshi. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, urugamba rukomeje kuba urugamba ndetse kandi urugamba rukomeje kuba ihurizo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka, turagaruka mu mirwano ikomeye cyane bivuga yuko yabereye muri teritwari ya Rushuru yasakiranyije uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa 23, ariko bikemezwa yuko ku ruhande rwa FARDC ari wazarendo bakomeje kugenda bagaba udutero shuma muri teritwari ya Rushuru, Masisi, mu bice byinshi bitandukanye M23 iri kubarizwa. Nshuti bavandimwe rero muryango mugari, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamanitse kandi nkanababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ku rugamba ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe wa 23 kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC rukomeje kugenda ruba ihurizo. Kandi biravuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi akomeje kugenda humvikanamo cyane ubwumvikane butari bwiza cyane ku basirikare bari kopoza cyangwa se kutumvikana cyane na Perezida Everett Ndayishimiye mu mugambi ukomeye cyane wo gukomeza kwa divansa yohereza abasirikare ku mirimo yo ku rugamba. Bikavuga yuko uru rugamba ku butaka bwa Kongo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwatakarijemo abasirikare batari bake, rero ngo igihe kigeze kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibone umucyo cyangwa se kirekere gukomeza guhangana ku butaka bwa Kongo. Ariko nanone amakuru bivugwa ko ari amakuru mamo ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko iyobowe n'ishyaka rya CNDD-FDD bahawe amafaranga menshi kugira ngo n'urugamba rwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baruhanganimo n'umutwe wa 23. Ibi bigatangazwa yuko rero bigoranye cyane kuba uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB rwagira gutya rugahagarara kuba rwanga n'umutwe wa 23.
dore yuko muri briefing cyane ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi bababwira yuko ngo bari kurwana n'abasirikare bo mu Rwanda. Ibi kandi rero bigatangazwa nyuma yuko n'ubundi umujyi wa Uvira wafashwe, umujyi wa Uvira washyizwemo icyitwa kangaratete n'icyitwa igisirikare cy'umutwe wa 23. Bikavuga yuko nyuma yuko umutwe wa 23 ufashe umujyi wa Uvira, aka kanya byashyize mu iruzo rikomeye cyane igihugu cy'u Burundi ndetse kandi na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Ubu ibidandazwa cyangwa se ibicuruza byavaga mu mujyi wa Uvira byerekezwa muri Kongo byose byarahagaze, ndetse kandi ibidandazwa byavaga mu gihugu cy'u Burundi byerekezwa ku butaka bwa Kongo byarahagaze. Ibi rero byashyize mu icura birindi uruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko aka kanya iki kibazo Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwicara umunsi ku munsi ndetse kandi n'isegonda ku isegonda kugira ngo arebe buryo ki umujyi wa Uvira yakongera kwisubiza. Ariko amakuru ari guturuka hano mu gihugu cy'u Burundi ngo impamvu abasirikare benshi bari kugenda batoroka ngo nuko akenshi benshi muri bo batumva yuko ngo umujyi wa Uvira bazawigarurira, ngo ni nyuma yuko umutwe wa 23 wafashe umujyi wa Uvira nta n'imirwano ikomeye ibaye. Ariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi ho umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, we yatangaje ngo ko kurekura Uvira ngo ibi byabaye ngo hakurikijwe amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Uyu General Prime Niyongabo agatangaza yuko ngo hasinywe amasezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore yuko ngira ngo ababonye amafoto n'amavideo, ababonye inkuru mwabonye yuko na Perezida Evariste Ndayishimiye yanagiyeyo akavugira ijambo rikomeye cyane muri ariya masezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, aho uwitwa General Neva we yavuze ati gusinya amasezerano ni ikindi, ariko nanone gushyira mu bikorwa amasezerano nacyo ni ikindi. Nyamuneka rero ibi byagaragaje yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye we hari ukuri yifitemo mu mutima kandi kwimbitse kweruye. Ariko nanone General Prime Niyongabo we yarabyeruye aravuga ati yego Uvira twayivuyemo, ariko Uvira twayivuyemo twatsinze ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho twarwaniye hose nta hantu ntamwe twigize dutsindirwa. Uvira kugira ngo tuyivemo byatewe nuko uwitwa Perezida Donald Trump uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumaze gusinya amasezerano we ahita yemeza ndetse kandi avuga yuko ingabo zose ziri mu mujyi wa Uvira zigomba kuhava. Ibi rero ngo nyuma y'amasaha n'ubundi Donald Trump yari amaze gutanga uruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe ngo bo bahita bafata inzira bava za Kamanyora berekeza mu mujyi wa Uvira, biza no kurangira uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB gitsindiwe muri no mujyi wa Uvira barahava. Nubwo ariko bikivuga yuko n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hari abasirikare bakuyemo impuzangano zabo bakabambaye impuzangano za gisivile bakaba bihishe muri no mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari gutangazwa. Bikanavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB cyane impamvu ubona ubwoba bwose bafite ngo nuko rukomeje kugenda rukurwamo operation zidasanzwe n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 ngo 23 hari operation bakomeje kugenda bakora mu mujyi wa Uvira, operation ziri kwibasira bikomeye abakitwa ngo abasirikare b'Abarundi bari mu mujyi wa Uvira. Cyane bikavuga yuko bamwe mu basirikare b'Abarundi FRDC bamwe na bamwe biyambuye impuzangano za gisivile batungirwa gatoki n'abaturage basanzwe bari babazi, ngo hanyuma umutwe wa 23 ukabasanga aho bari cyangwa se aho baba, abenshi ngo bakamburwa ubuzima hakoreshejwe imigozi n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abakomando b'umutwe wa 23 byiganjemo amakaramu n'ibindi bitandukanye. Aya ni amakuru kandi ari kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza undi, ngira ngo twinjiranemo neza ndani ya ndani nkubwize ukuri ko imisozi yose mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko itoroka ry'abasirikare rikomeje kugenda ryiyongera, baravuga yuko inyengero zibuza igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo ndetse kandi n'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Tanzania. Leta y'igihugu cy'u Burundi yafashe umwanzuro yuko ibice byose bikomeza kugenda byoherezwamo abasirikare ngo mu rwego kugira ngo abasirikare kuba bari kubuzwa kuba batoroka bakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ngo bababuze kuba batoroka bakoresheje inzira z'ubusamo zihuza igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'ibindi bihugu bitandukanye bituranye n'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kuzamanitse kandi birumvikana yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. N'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi abasirikare benshi cyane batari kumva ngo impamvu bakomeza guhangana ku mirongo ku rugamba, kandi nyamara Perezida Evariste Ndayishimiye Alias Neva Sebarundi wakomeje kugaragaza yuko uruhande rw'igisirikare cya FDNB kigomba gukomeza kwa divansa gihangana n'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tubijyanamo twihuse cyane, hari operation yiswe ngo ni Manyanganyanga operation, ni operation yiswe ngo ni Manyanganyanga
operation ikomeje gukorwa mu misozi ya hano muri Sud Kivu, bivuga yuko uruhande rw'umutwe wa 23 uri kubeshya yuko hari ibice bikuyemo cyangwa se bavuyemo byegereye hafi cyaga cya Tanganyika, hanyuma ngo bigatuma uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rukomeza gukora icyitwa mouvement militaire mu misozi yegereye hafi neza n'ubundi mu cyaga cya Tanganyika. Ngarika ibi byose 23 iri kubikora mu rwego kugira ngo ibone uburyo bwose bushoboka bwo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 nk'uko amakuru ari guturuka ndani hagati mu gisirikare cya FARDC kandi no mu gisirikare cy'umutwe wa 23 akomeje kugenda atugeraho. Manyanganyanga operation ikomeje kugenda ikorwa n'umutwe wa 23, biravuga ko yiganjemo cyane kwiganza mu bice byinshi bitandukanye, aho 23 ngikomeje kugenda isatira ibice byinshi bitandukanye, ngigacumbikirwa n'abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye bya Sud Kivu, nk'uko amakuru ari guturuka hagati ndani muri Sud Kivu akomeje kugenda atugeraho. Ibi bice rero byinshi uruhande rwa societe civile rukomeje gucumbikiramo icyitwa abasirikare b'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe, aha harakomozwa ku misozi yano muri Fizi, hakanakomozwa ku misozi mwisi itandukanye. Amakuru kandi akavuga yuko hari n'ibice bya Karemi ng'abasirikare b'umutwe wa 23 bamaze kugeramo cyane kuri operation ziswe ngo ni Manyanganyanga operation. Mbibutsa yuko izo operation za Manyanganyanga operation ari nazo zatumye imisozi itandukanye ya Zawalungu, imisozi ya Zanduba, Ngweshe ndetse kandi n'imisozi itandukanye yigaruriwe n'umutwe wa 23 ara muri Warungu, ngo yagiye yigarurwa n'umutwe wa 23. Mbibutsa yuko iyi Manyanganyanga operation ari operation yakoreshejwe n'umutwe wa 23 bigarurira umujyi wa Bukavu ndetse kandi n'imisozi myinshi itandukanye yo muri Karihe, bagenda babanza kwinjira mu duce tumwe na tumwe bakabanza kubamo, ariko nanone bakoresheje uruhande rw'abaturage batuye muri ibyo bice n'ubundi bashyigikiye uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe. Bikavuga yuko ariko nanone ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe nubwo bakomeje gucura imigambi ikomeye cyane y'uburyo bagomba guhanganamo cyangwa se guhatana n'icyama cy'intare za Sarambwe. Biravuga yuko no ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ngo nabo bari gutegura urugamba mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Bikavuga yuko kandi ngo urugamba rugomba kuzashegesha uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe. Bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ngo bari gushaka buryo ki bakoresha indege ziri mu bwoko bwa drone CH4, nk'uko amakuru ari gutangazwa ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho. Nshuti bavandimwe, muryango mugari w'akadasohoka, ndababwiza ukuri ko ibintu byongeye gukomera cyane kandi ndanababwiza ukuri ko ibintu byongeye gundisura ku butaka bw'igihugu cya Congo ndetse kandi bikagaragara yuko buri ruhande rukomeje kugaragaza yuko rutagomba gutuza ndetse kandi no guhagarara na gatoya ukurikije buryo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamanitse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, niko ibintu bikomeje kugenda bikondetse kandi ni nako kandi ku ruhande rw'icyama cy'umutwe w'intare za Sarambwe rukomeje kugenda rwinjira mu bice byinshi bitandukanye. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa guverinoma y'igihugu cya Kinshasa by'umwihariko nyakubahwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we ngakomeje kwihanangiriza ngo abasirikare benshi batandukanye bakeka yuko ngo kurwana urugamba bahanganyemo ngo n'umutwe wa 23 ngo rwaba ari urugamba rw'ingengabitekerezo y'ivanguramoko, ngo bigoranye cyane ngo kuko Tshisekedi atazigera yihanganira buri muntu wese utekereza ibi bintu. Ariko nanone ibi bintu biteye urujijo rwinshi cyane. Nyamuneka nyuma y'amagambo akomeye yatangajwe na Sylvain Ikenge, umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC, aka kanya bivuga yuko yamaze no gutabwa muri yombi. Ariko nanone hakaba hari andi makuru uretse ngana amagambo yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC Sylvain Ikenge, ahubwo bikavuga yuko hari n'abandi basirikare mu gisirikare cya FARDC nabo ngo bafite imyumvire ndetse kandi n'imitekerereze imeze neza nk'iya Sylvain Ikenge. Nyamuneka rero nyuma y'amagambo akomeye yatangajwe na Major General Sylvain Ikenge, umuvugizi mukuru w'igisirikare cya FARDC, birasa naho ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC baciwemo igikuba gikomeye cyane kuko n'amagambo akomeye cyane ari gutangazwa n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Urabona yuko bafite inspiration kandi na confidence nyinshi cyane zigaragarirwa cyane ku bikorwa byinshi bitandukanye. Bavuga yuko bari gutegura ngo umwaka wa 2026 ngo umwaka ngo ugomba kuzarangira ngo uruhande rw'umutwe wa 23 ngo rwigaruriye ibice byinshi bitandukanye byose by'ingenzi byo mu gihugu cya Congo, dore ko banavuga yuko ngo ari umwuka uzarangirana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko benshi bakavuga yuko ibi bintu bishobora kuzabagwanise kandi no kubuza bakomerera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzambanitse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ni ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagati y'uruhande rw'icyama cy'intare za Sarambwe ndetse kandi n'igisirikare cya Congo FARDC rukomeje kugenda ruba
ihurizo ndetse kandi ni nako urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo. Bavandimwe muryango mugari, ndabibutsa yuko no mu misozi y'Iwarikare hari amakuru tugomba kunyuramo twirukanka kuko umwanya dufite ni mutoya. Hari amakuru ngiye gukurikirana cyane kubiri kuvugwa cyane ku rusaku rw'amasasu bivuga yuko rwumvikanye mu kanya mu mujyi wa Uvira ngo mu gasozi kitwa Gomba. Ndagira ngo nze kumenya ukuri kwimbitse kandi kweruye, nibiza no kunkundira ndahamagara inshuti n'umuvandimwe akaba umuvandimwe wereye muri bice adusangize kubiri kubera muri biriya bice. Ni mu gihe kandi teritwari Iwarikare ibiri kuvugwa ndetse kandi ibiri kugaragara biravugwa ndetse kandi byemezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 uko bari kohereza imisada y'abasirikare bari kuva ku musozi w'Imweso berekezwa ahitwa za Karimbe, abandi berekezwa ahitwa za Marimo na Burayi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'Intare Salamwe ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byegere Pinga ngo ashobora kuba urugamba rukomeye cyane. Ni nyuma yuko uruhande rw'icyama cy'Intare Salamwe cyangwa se M23 iyi misozi yafatiwe bukumbirwa ndetse kandi n'utundi duce tw'ingenzi twegereye ahitwa za Kalonge hafi neza cyane n'imisozi yegereye ahitwa za Kibuwa. Bivuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 aha hose ngo nabo bamaze kwakikanetse kandi bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi na FDNB abacacu b'Ababiligi ndetse kandi Blackwater ikomoka muri Amerika Amajyepfo babandi bavuka muri Colombia, Argentine ndetse kandi na Mexique. Bikavuga yuko abangaba ngo nabo bamaze gushyitwa mu bice by'ingenzi bitandukanye byo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagiye guca impaka ku mirongo ku rugamba nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho ndetse kandi bikagaragara yuko urugamba rwabaye ndetse kandi urugamba rwakomeye cyane. Nshuti bavandimwe muryango mugari, ibintu bisa naho byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane. Ndababwiza ukuri ko ibintu bisa naho byongeye gukomera kandi ibintu bisa naho byongeye guhinduka isura. Ni mu gihe kandi uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa mu bice byinshi bitandukanye nk'ubu biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko n'imisada y'ibikoresho byiganjemo BM21, BM23 ndetse kandi n'ibindi bikoresho bidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa by'umwihariko Ababiligi by'umwihariko abacacuro baba Blackwater utibagiwe FDNB. Igisirikare cy'u Burundi nacyo kivuga yuko kidashaka kuva ku izima. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari za Kabiyabo muri Butembo hamaze gushyikayo ibikoresho byinshi cyane ngo byiteguye kuza guhangana ndetse kandi no guhatana n'icyama cy'Intare Salamwe mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Bikavuga yuko intego ikomeye cyane uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC bafite kwambura M23 imisozi yahariya Alimbongo ku birindiro bya M23 bafite gukuramo imisozi y'Ikamandi ndetse kandi bagakuramo n'ibindi bice by'ingenzi bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa ndetse kandi byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Urugamba rwabaye ndetse kandi urugamba rwabaye amagasa. Nshuti bavandimwe bakunze bakadasohoka, ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane. Ndababwiza ukuri ko urugamba rwakomenetse kandi urugamba rwabaye ihurizo. Ndanabibutsa yuko kandi iyi ntambara ahubwo kugira ngo ihagarare ahubwo niko ikomeje kugenda yenyegezwamo ubuniro n'uruhande rw'abahanganye. Byaba ku ruhande rw'Intare Salamwe baravuga bati ntabwo turi buhagarare, byaba ku ruhande rwa Kinshasa bati nabo ntabwo turi buhagarare, abafatanyabikorwa babo ba Kinshasa bati ntituri buhagarare. Mu gihe kandi benshi bavuga bati ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi abasirikare bamwe na bamwe bo ntabwo bumva icyagakomeje kugenda gituma bagaragara ku mirongo ku rugamba. N'uwitwa Kavumbutsi afite ipeti rya kapiteni Joseph, n'uwitwa Habimana Emmanuel uyu nguyu nawe afite ipeti rya kapiteni. Aba bivuga yuko bafatiwe ikibuga cy'indege cya Bujumbura bari batorotse. Jya wibuka kwikora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza, maze ubundi hano kuri Karemba Official tujye tugarukana icyitwa page zikuyemo byinshi by'umwihariko amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri Karemba Official.